pasien tu jadi nane loben angin tidak tuan dong di bang ini tuan mana dong di nane le di pasien tu na kau pesong menjauh kata lo kena di na dia le abang na hi haleluya wajah abang bayu pen di na pina pen ini kurang jangan pasien ini le pina mungkin nak dia tu baru atau kau ini kerana ini siapa kita suami dia nak ini ni lo pina ni lo dia pen yo bi dia nak tu dia nak tua kita ni ada saya pasien itu apa betul haleluya ya Allah nak dia kamu cuci giao béo trâu chưa in nó cũng là cổ xưa cái gì cái thiên sang ai áo thì bên giao leo kinh ngao ngồi à giao ngao leo kinh ngao ngồi về rồi sẽ in ra đi bây giờ hàng lồng kèn ai kia in phù bây giờ cái đó cú lồng ra cái này cái là lúc đầu cho thì nào làm giống bay đồ non lùa là có liền quay mà là quay lùa bắt hụt nhầm thẳng này mà luôn sao là đi đồ nó luôn chứ mà hụt nó mà đi lẹ cái nào lùa bắt ai đâu theo ai nó bay đồ nào im ra để đây thế nào im ra đây là khi tao mà khổ lẹ cái các bạn thấy gì pasien thốn thu phiếu bộ ada ông nó lồi à mà thì cái nào sampai di tu lelaki ni lah, ada tu jangan naik dia, pasien tu betul tidak kami, ayat ini naik nabi pilih jogi dia lewat, lalu dia naik dia lewat pasien ini, pasien tu jogi, ini naik kita nak pilih saya buat, ibu pergi ke lo dia jogi timpen pasien ini naik dia ni, lalu pasien ile atuban pula pasien itu le atuban ini ko ena ayit dene adik de ayke inane pula pasien anu kini kali inane le nelu ko ne prakala ni pin ki ko ne lu pen pinak sabi te na la kisam se na la kisam kêu hồn đèn lên pasien di pagi hari, haleluya, haleluya. Tuhan bangkan tun, ebak tun, SMP itu hulu ni tidak jauh. Abi tahu dia nak, tidak sesuai lagi. Ayah, atau siapa pun kita tahu dia nak, dia jauh masuk surga sungai pen. Ayah, kami mungkin dia betul. Thế chứ ông ta đi là tiếp tiểu người nó bổ sung cái về đóng cái thầy xưa là về anh em làm đồ về thôi xưa thầy xuống cho về in ra đến lúc từ đi thì đi rồi bo in ra đến cái khám ra đi rồi qua mà xem mồ rồi qua mà dòm làm rồi rồi đấy in ra đi là đâu in ra ở đây sẽ là pasien đi trong cái thủ bằng của thầy haleluya, haleluya. Pun pimpin aswang kaya ni tu contoh, pun kau kau ni kita ni tahu.